पणजेची पोटवेंचणूक 19 मायाक जातली. हेर वेंचणुकेच्या मतमोजणे बरोबरच 23 मायाक पणजे पोटवेंचणुकेची मतमोजणी जातली. ह्या पोटवेंचणुकेक पणजे 30 मतदान केंद्रार 20,482 मतदार मतदान करपाचे आसात. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. Given the schedule for by-election for Penge Assembly constituency. As per the program, the date of issue of gazette notification will be 22nd April 19. Last date of nomination 29th April 19. Date of scrutiny for nomination 30th 4/19. Last date of withdrawal of candidates 2/5/19. And the date of poll will be Sunday 19/5/2019. And date of counting is 23rd/5/2019. Number of polling stations total Pune 30. Number of voters 22,482. So adequate number of EVM आणि VVPAT ऑलरेडी आमचे कडेन आसा आणि बाकीची जी तयारी आसा ते आमच्या पुरती आमी करून दवरल्या. म्हणजे आफ्टर लोकसभा EVM मशीन्स प्लस तुमची काय सेपरेट आसतली कितें EVMs मशीन्स हय लोकसभा ते इलेक्शन ऑलरेडी लोकसभा आणि 3 बाय इलेक्शन ऑलरेडी आसा. सो पणजेच्या बाय इलेक्शनाक आमी वेगळी ऑलरेडी प्रोविजन केल्लें फॉर EVM आणि VVPAT.